Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. Aginaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y? Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Umuna kalatan, wan. Numanpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tainak agdigo san, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti ammo ang pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti among nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilik, saryo. Anya? Rabrabi agpaparot ka itibok ti kilikilik. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dayto yun Ay, manjak. Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot itibuok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananong. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talaang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Wala. Makabannog pari Jess. Anya, si Kapay yung tiyagsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili.
agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag. Ay ano sa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakan. Angam napintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kuntiagan anos, pari Jess. Di mo ngamin amaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umaykan Papanantaya. Mapantan ijay silid Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmat. Aniko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pagtakaon. Di nakasitgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan nga wanggap-gapo na. Umatayo ka, sairo. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka, sairo. Di ka kaya't ang makita. Panaw. Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kayat ti agawid di balay mi, nanang. Kayat dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pay lang kadagiti anak mi Kay kayat da kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala. May at matkit din no adda da dito'y balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wan nanang. Rima, mabiit man laang. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Kadda kayo pay lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Saryo lakay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yasidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay nay, kaslaman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Saryo, lakay. Anya? Ha? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarangak, lakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya?
Awan lakit din ngagsikog ka, 5 anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama si kuga manan. Anya binarang nga sasawam. Anya nga ro dayta si kugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yo. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, saryola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. No, may kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agin di ka pa ila. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapo di balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Ko tinalom amangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalom amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalom amangga. Sa balilangan na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dinungay nga ruti pangalak itinalom amangga. No kayat mo, dailangan nalom apapaya. Manjak! Nalom aguyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom abayabas. Manjak! Nalom asantol. Manjak! Nalom akaymito. Manjak na rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makabang panganak ngamin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Masidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo, kunag. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-iniinawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit.
Oh, apay nga umis-isem ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pagin-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarupropam to di anak yo. Tas sika ti pagin-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya aklase ti sa iro ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam mat lang aro ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw siguro tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit ter aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Nagtanagawid ka matlaangan. Saryo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmet ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawi akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanon lakay? Saanon? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Aginaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo,
ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan, balangguan. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak nga men, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend, Anya day ta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluo man, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay, Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay atik launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kurso na samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursonadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Para kan kalaang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga imayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang.
Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Dilagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod niyag bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tuton ni Nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma. Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanamtaw mayak, Mike. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa ila pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni Nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't ang mapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay na po, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, mate. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya, Amok ang napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya, Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay, agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam, si kantumatlat agbabawe, no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita, di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abaga sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit, dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng.
Agsangit kan tulae ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Ah, anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo tapagdatunak ni Lerma. Ita, agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di na karabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimmang pait bineng. Traidor. Traidor da dya tao. Asino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta? Gapot agdat-daton mat gayam kini Lerma. Aya, Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. daytan day ibagbagaken ka bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimud na. Ah, Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. ay, sana mabalitatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Sambaw. Ayaw kaw. Oh, apay, bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laeng sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape. Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya,
Ibaon na kami pa nga agtimpla iti kape na. Rinabi nga umay makikape. Ibusan na ti kape ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abineng. Diyak kaya ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Uy, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kini Samboy? Anya, ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, Bineng. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalasta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalirma ken Samboy. Jak maklon da ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Anday ko, hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng! Day tati maganap tilastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Ay, anyamat ng tikas to'y abiyag. Awan pa'y naimas amasida. Awan aminon. Agsapol ka iti naimas amasida? Kat maturong matlater aramidam ngagmalmalam? Anya ti kayat mo asawan? Ami, sa dutak kasta ka de. Awan imbagak asadot ka, Jerry. Di ka man agaburido kat basal mo matlaang ti amin no apay nga awan makukwartata. Ay, tanangam ti panagsasaum ami. Pisangak de tarupa makitam. Jakla ko man nakias asawa ken ka, Jerry. Nakiasawa akla ko man iti sabali. Jay adda kwarta na. Aniya. Napintas ko matibiyag ko ita no baknang tinakiasawaak. Sumardan kan. Agungita ko ne. Agremedyo ka nga rod iti igatang ta iti masida. Tapno saan ta mabisbisinan. Sigurado ka nga mong tagtarimaan iti telebisyon, Jerry. Ay kat, nalainga ka manong. Amok tagtarimaan iti nadadal a telebisyon. Ipatarimaan ko man nga raw dyan nadadal a telebisyon may, Jerry. Una, manong tiloy, itad mo kanyak di telebisyon nyo. Tatarimaan iti balay may. Ala, urayin na kung dito barangan. Inak irwar dyan nadadal a telebisyon ka.
Ay, amom ti agtarimaan iti nadadaol at telebisyon, Jerry. Shh! Di mo pigsaan ti agsao. Amangan no na makangagkan ka. Pagkwartahan da ito'y anapanunot ko. Anya? Ngem, saan asyak timang tarimaan iti telebisyon? Anya? Asino ngay nga ro timang repair iti dayta at telebisyon? Ni tatang ah. Nalay nga agreper dayjay. Ison ti makaammo iti daytoy at TV. Apay day ta telebisyon, Jerry. Ipatarimaan ko ken katatang. Aking kuko iti day ta atibay. Ni Manong Tiloy tatang. Ipatarimaan ko kano ken ka. Nan, kita man niya ti dadail na. Wan tatang. Modelo pa'y maday ito atibay. Hangim na dadail adagusain. Awan kano matantag parang tao na tatang. Nadadail nga raw di awan nagparang atao na. Datang samat utak mo tinadadail, Jerry. Anya. Oh, Manong Tiloy, at tuyan ti telebisyon mo, mabalinan na pagbuyaan. Manungay ti bayadak. 1,000 pisos, Manong Tiloy. Anya, 1,000 pisos. Ay nagdakulan. Narigata na kami na ng tarimaan, Manong Tiloy. No sa bali ataw tinang tarimaan iti dayta. Amangan no singiren na kay ti 2,000. Awan laka din ti tawar na. Awanan, Manong. Narigat ti agtarimaan iti tibay. Mala, uray nakbiit. Inak mangalay ti kwarta. Oh, tatang. Adto iti sangagasot a pisos nga imbayad ni Manong Tiloy iti riniperyo a TV. Naa, sa nga gasot lang tiyaw awat mo atangdan ka, Jerry. Anya lakit din ni tatang aya. Di kagreklamo ka din. 2 gasot lang matimbaga kalibor na. Kukuak mo ten at isang agasot. Hay, anya ngay nga ron ti maramidak. Imbag lang ay gatang ko iti sidain. Wan tatang. Igatang yu iti naimas asidaan nyo. Di ka madanagan. Addan tumanan iyag ko dito'y at tarimaanin nyo. Ay sige man nga ro danak ka. Isupay pagsapulak dayta. Wan tatang. Addan to pa'y iyag ko at tarimaanin nyo. Ay na, Jerry, luklukum laang ni tatang mo. Anya kalaki din ay ami. Diskarte laeng tapno adda kwartata. Sana dakas dayjay ngay naramid ko. Day talamang gunggundaway ti aramidam. Sumanau ka pa'y ladita. Agyaman kakit di at adda kwartata. Ay, salbag ka, Jerry. Inton kwan, maamuan ni tatang mo day tangar aramidam. Danagmun aya. Saan nanto ang maamuan? Iso relax ka laeng. Ako ang bahala. Nay, apay akas laaburido ka, nena kasinsain. Nadadaol nga Roger Radyo, Tiloy. Sapay pagdengdenggak iti drama. Diing ka ipatarimaan kini Jerry. Ah, kabisado ka din ni Jerry ti agtarimaan iti radyo. Ay wan, iso tinang tarimaan iti nadadala telebisyon ko. Aya, Wan, kasinsain. Ing kakasarita ni Jerry, nalaing dayjeng agriper iti radyaw. sige, mapanak man nga rod iji balayda. Awan met power daytoy radyo,
Manang Nena. Ay, wan nga ro, Jerry. Tarimaan man kit di tapno da pagdenggak iti drama. Sana parikot dahita, Manang Nena. Nalakalaan nga tarimaanin da ito'y radyo yaw. Manungay ti bayadak. Madamdaman taon. Agsubli kayong tulangan ito na repair kaon. Sige man nga ro, Jerry. Tsakon di makamo iti radyo, Manang Nena. Di ka madanagan. Nay, radyo mo't day ta insangpit mo, Jerry. Wantatang, yag ko dito ay tatarimaan ninyo. Nan, itaak man niya tidadail na. Awan ka no ti agsaw a tao di tao nagtiradyo, tatang. Anya, dadail nga ron di awan nagsaw a tao na. Ay, dadail at talaga ti utak mo, Jerry. Anya laki din ni tatang aya. Tagidaksan naman ang timbagak. Natural nga awan nagsaw a tao. Gaputan na dadail nga ron ti radyo. Napanan ti utak mo, Jerry. Ato yung ti radyo, Manang Nena, at dan pagdenggan nyo iti drama. Ay, nalaing kamot gayam nga agtarimaan, Jerry. Nagado ti sakit ti radyo yo, Manang. Ha? No saan mo ngayon patarimaan na dagaws? Amang ano na tayo na namin pinsan day ta radyo? Anya? Apay tao amatay. Ay sos, komplikasyon ti sakit day ta radyo yo, Manang. Danda ni Jack kabalan abiyagay. Ha? Imbaglakid din ta inusar ko ti superpower ko. Nga nang tarimaan iti day ta radyo. Iso ang nagbiag manen. Anya? Iso amod to yung tibayad na. Manungay ti bayad na. 5 gasot laeng. 5 gasot! Anya kayo lakit din, Manang Nena. Nalakanday ta bayad ti libor. No impatarimaan nyo iti sabali. Amang ano, sininger na kayo iti 8 gasot. Ay, nagninamot gayam. Diyak kabalan abayadan day ta 5 gasot. Alakit din, Manang. Ito dyan ti bayad yo. 500 pesos only. Nay, nalpay mo't tabagam ngay masidag kanyak, Jerry. Apay aya. Ay, sayang na sayang nga talaga. Anya ti sayang bagbagam, Jerry. Jay bayad ti riniperyo a radyo. Apay aya. Jay bayad na kunak, sayang. Ay sinalbag kamay. Saya atin man ti panagsaom. Ay, pagurnusak dita sa akam makitam. Inutang pay lang ni Manang Nena, jay tangdan nyo ang nagtarimaan, tatang. Na, apay ka na. Awampay ka no kwartana. Bayadan nanto ka no, wadda kwartana. Kaano ngay kanong agbayad? Tsaka mo Basta, bayadan nanto siguro, inton makalagip. Nagimas. Nagimas talaga ti mga nangruna no, naimas ti si daan. Kas kala maag-agawan iti makan, Jerry. Impapol mo motanday takan kanam. Magusto ang aro ti si daan. Kasto'y kumakanayon. Ado ti masida. Inayadam laang ti mangan. Naknonday tangiwat mo iti makan. Mabisina ka talaga. Anya nga ita. Naispalan kan. Bimaran day takan kanam day takarabukob mo. Marigata na ka umangis. Bakit? Tulungan na. Makamukay ti biyag mo.
Nadadaol nga men di washing machine ko. So nga aglablabaak ti karayan, nena. Ipatarimaan mo langan ka ni Jerry, Nana Adelina. Ha, amo na ayat ti agtarimaan iti washing machine. Amo na, Nana Adelina. Ni Jerry, tinang tarimaan iti nadadaol a radyo. Ay sige man nga rod, nena. Ipatarimaan ko man ka ni Jerry ti washing machine ko. Ay, mabanlugak nga aglaba diti karayan. Nasakitan ti sikat ko. Ayun, nana. Ingka kasarita ni Jerry. Tapusan kayon amarigatan pa nga aglablaba diti karayan. Tulungan nakman nga rod amang igaw-gaw kadag iti ginirgal ko, nena. Pag mirindaan kanto inton madamdama, ha? Wun, nana. Tulungan kan. Amo kunti sakit ti washing machine nyo, Nana Adelina. Ha? Ay, naglaing kamot tan, Jerry. Nakitam laang ti washing machine ko. Amom adagusan ti sakit na. Wala na, amo kadagusan ti sakit na. Anya nga ti sakit na. Komplikasyon, Nana Adelina. Anya? Saanin nga gandar? May sa tikat na asawain. Anya nga'y? Saanin nga gang angas dahil ti washing machine mo? Natayain. Angam, kabalak abiyagain. Naa. Iyawit ko dahil ti washing machine mo, nana. Nasken ama admit iti balay ko. Tapno mataming kwa na imbag. Naay. Kasla tao at amingam kan ma-admit. Wala na. Nasken ama dextor spy tapno agbyag. Anya? Nay, washing machine mo dahil tayong sangpet mo dito. Balay, Jerry. Wantatang. Nadadahal dahil ta washing machine. Amo ka. Ibagampay lang nga nadadahal. Aking kukuha iti dahil ta washing machine. Ni Nana Adelina, tatang. Aya, kasapulan na kanon dahil ta washing machine. Isu at tarimaanin nyo adagos, ah? Sik apag paimot anwa niya talaga ti dadahal na. Kartingam atatang. Kasapulan na dahil ta washing machine. Ay salbag ka. Di nakman apurain. Kasapulan na nga ruden dahil ta washing machine, tatang. Luaga pura ka. Ingkalangan ipatariman iti sabali. Ha? Ay, kwa. Kung ko nakalaang, tatang. Ibagayo, no anya ti maitulong ko. Diyak kasapulan ti tulong mo. Buyam langan, no anya ti aramidak. Kung tatang. Ne, agan andaron ti washing machine ko, Jerry. Nalaing ka matgayam nga agtarimaan. Wala na. Gusto mo to yung jetangdan ko. Manaw. 600 pesos, Nana Adelina. Nagngina matan. Nalakadaytan. At dapay ngamin sinukatak a piyesa na. Aya. Wala na. Nagngina jay piyesa ngayon sukat ko iti nadadaal. Mabiit lang nga raw, tay nakmangala iti pagbayad ko ken ka. Tatang, mangmangan ka mo dito tirasa ti balay mo. Wine, amay. Sardinas mo dito sitsidaam. Awan mo ti gatang ko iti naimas asidaek. Tasaan pa'y mata nagbayad dagiti karuba nagpatarimaan iti appliances da. Nagkuna, tatang. Ni Jerry, saan ka doon pa nagbayad dagiti nagpatarimaan? Ay. Hay, sana pud no dito nga ibagbaga ni Jerry, tatang. Ha? Anya ti kahat mo asawan? Nasingiran ni Jerry dagiti nagpatarimaan. Kat isutigat gatang na iti naimas asid sidaon na. Anya? Iti salbagay. Makaraman kanyak day Jerry.
salbag ka, mananggundaway ka. Oh, ay, kuha tatang. Ibatam day tabunang mo. Ang mga numatagbat na kagpaiso. Ayan titangdan ko ang nagtarimaan, Jerry. Irwan mo, Ha? Ay, kuha tatang. Naibusan. nukas tang around. Pugsatek matiangis mo, salbag ka. Ay, sana tatang. Pakawanindak. Jakon ulitin tinaramid ko. Sukatak day ja kwarta. Promise, agbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, anya laki din. Ay na, nagimasan ti si Dain ta. Ernalin bakit? Agisubo akon. Ha? Ay sinalbag. Jak pala na isubo ti kang kanag. Addaman ng nagmiyaw apusa. Pusa nga ro dagmiyaw. Pagsardingan man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapaawan ganas amangan. Pusa nga ro dagmiyaw kunakmanan. Baybay amlaang di talakay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Hey, Maria ka! Simang potakon iskula kay. Nakaluto ka ka din? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko ija igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw. Iso ngay nalakon Anya lakit din ni Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasing nga ron ti apusa. Nalabit at pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao apanawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan ti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agar mo sarak matahin. Hay, prito abangos ti pagar mo sarak ita. Mga anakon akas to. Addamanin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Yawan na ta. Pagmiyaw dalat ta. Tadumawat da iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagida iti sakak. Ay, Maria kak talaga. Ay. Apayahin pare iskaw. Nalpay mo't ti abagam nga marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsakmat ti pagaw-awir na. Apay, awiran dagiti pusa. Tao da aya paray. Katno kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa. Pari bagwes. Aya. Wan pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na Apo na yan. Di pa'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw pare iskaw. Wan latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may. Anya pa'y pare iskaw. Agraman panganan ti pusa. Anya?
Abot ako na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisina. Ha, adda manan insangpet mo apusa, Ermalen? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw-awan da iti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya, nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan? Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti da iti apusa. Anya? Ermalen bakit? Apay aya. Ermalen, Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatanta ulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talat yung mom. Sige mailiwak nga rod ay. Ha? Pusa? Ada pusa iti abay mo bakit? Ada, Ikataman dayta pusa. saan? Bay, amdita abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta, sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw. Adda ni kabagis ka nga Ermaline. Saka mo, ipagmutya. Kaslabad mo ka bigbigat, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Umadayo kan ipag. Anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanyak. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko manti nasawak, idi ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Tatang, awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yun pag naan dito'y balayaw. Agkaywara dagiti pusa. Hey, nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Lalo samot at ti salas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Hey, makabanog ti agdalaw tatang. Isulat aramida kaon. Anya? Naglaingag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsak ti para asikaso kadagita pusa. Ay, makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabising dalakit day. Kalkalpas dalang anang tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya, di dapay lakit mahiblad amin. Tapno maungkel dan. Ha! Pasiglat akanan ti pusa dagito ginatgatang mo. Ermalin bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta. Ay, katag si data pa'y lang iti itlog ala, ingka kidin agprito iti itlog, tani, mabisina kon. Salpag. Agsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damat timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman a pusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw matan ni Ermalin. Agar mo sarak matayin. Ay, agmiyaw manindag iti nagadua pusa. Jak pala nang nangan, dumaw dawat namanan iti kanenda. Sapay nagadudang agmimiyaw.
Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adag mimiyaw, damat agtatawal nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Uni ti nagadwa pusa ka nagtatawal nga aso. Apayad iskaw, kit-kita latan dagiti bilay. Di ka matagdumugan. Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtanga damatan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana, ay, ang mimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nak manrabraba ka diti kasta. Kaya't kumatan ti agbalin na pusa, ante. Ay, sus, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Irmalindag iti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso akayat kumatan ti agbalin na pusa, ante. Meow. Meow. Nay, anya? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, paris ka. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kinirmaleng. Ngam nagadumat ti awer ko ha pusa, pare. Kaya't mo asawan, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw nga agisangpet iti pusa ni Irmaleng. Anya? Marengring ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag ko. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkangag at masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita a pusa, pare bagwes. Ah, Saanen abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagado a pusa. Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti madingar aramidan takan ka ah. Ngam adu dalauna yan, Irmalin bakit? Mabambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano sam ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiyaw motlatan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrekreklamom, isko. Dakkel ti maitulong dagita a pusa diti balay. Iso dati mang parparma kadagiti marabutit asumrak diti balay. Anya lakit din ni bakit? Isakit na latta dagiti pusa. Imbag kumano si kamot ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tsanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anya lakit din aya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanan ta. Ay, agyaman ka ta, dapat ginatang ko asidaon ta, isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agmiyaw damanan. Dumawat damanan iti kanan da.
Aputam iti panyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop ti rugit dagiti po sa'yo, bayaw? Naimyunan ti agong ko amang saysay up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan niyaw. Ha? Nagaangot. Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti po sa'yo. Umdas ko man atid dua tarakan niyaw. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't no, reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Nagangot, makaulaw. Nay, nagameran mo tan iti dutdut ti pusa day tabadom iskaw anak ko. Ha? Ay, jak nadlaw atatang. Usubam day tabadom, nagado ti dutdut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men ta nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dutdut ti pusa di tamuging mo anay. Anya? Hingka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Jak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, Mabuti nga kun iti danaw. anya, inakaranda ka ang dagiti pusa asaan ngagdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan. Ikami da iti kananda. Hoy! Sumangbat ka man! Itay ka pa'y ang kasarsarita, ah. Ha? Ada na ko niya marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko! Papanam! Agmimiyaw ka mat kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamot tan pusa, ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain, kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlak tanakas la pusa. Agamat pa yan iti marabutit. Anya? Irbalain, awan mo't dito balayo ni Iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalawon di pusa, ste. Asawam. Saan? Andiyak kaya ta pumanaw ti asawag, ante. Sa pulok ni Isko. Hadamot ka malem, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa. Ngam saan kumamot a sobra, Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturo ga pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw. Anti, puray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga Irmalain. Saan na dakas ti agdaraken iti pusa. Basta saan na sobra. Agasem ngay, kasla pagtarak na dan iti po sa tibalayaw, gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam, iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ama po ko ti asawa kanti. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, Irmalain. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwarasyo langan kadag iti karoba. Nga awan pusa da, taisudan ti mang tarakan kadagiti daduma. Wan anti, kasta ti aramidag,
Inak sa pulan ni Isko. Kat pagawid akon. Napat patag ti asawak ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Nabakutan, abalasan. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Agudo nga. Si kapay lati makamu dito'y balay kaw, Arnel kaanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, anti Elvay. Anya kumatimadi itibado. Jay kumamot pangrawar abado yo ati isuot yaw, antay. Naggayad day ta bidang yaw. Agsarsaring gayad di ta daga. Anya kumano nakabidang ak. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, anti Elvay. Ngam may mayat no dyan na pintas met abado yo ati isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay ti day ta alangayaw. Adula amin day tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigusak idi na minsan nga aldaw. Anya Laki din nanti Ilbay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idi na minsan nga aldaw, kat saan kayo nga agdigos ita? Ay, sana bali ah. Tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo ti lupok ang ti LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, ang ti LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag kumano na po daw day tabuksit mo. Anti. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti ati dog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Konservative nga ni Antim nga Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kaw. Upat kami nga kakabsat, nga miso lang tibaak. Adda ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Ado ati nagdaton kan kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Adula amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Way nanakaw. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton kan kuana. Day ta ti rason. No apa yan bakit na balasang. Kastagayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki. Nay,
Anya tararamidin nyo, Ante Elvay. Umis isbuak, Arnel. Ay, una yun day taalangayo, Antay. Nakatakder kayo nga umis isbaw. Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't nyo asawan, awan kuhayaw. Ay, di mon balik sanday ta. Anyat iba gamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, Ante Elvay. Anya si daanday ta, Arnel. Lauya akar ni tibabaw, Antay. Anan, kita akman. Adtaw, Antay. Na, nagtaba. Ay, jak kayat titaba. Iyawid maun. Anya? Saan mo't unay anataba, Ante Elvay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kayat ti adda taba na asidaan. Dinengdeng matimpa-digom kanyak, Lorena. Wan anti, saluyot, kan sitaw, sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan anti, Nan, ramanakman. Puwa! ha? Oh, apa yan ti? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kayat tinapgad. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na Ante Elvay kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Yam, di nakit din kayat di lauya akar ni tibabaw. Napili at talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimat nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Ante Elvay. Awan latam mo kon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana. Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamatam makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita al. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Jak kayat ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya ko ma. Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan ngagdaton kamanan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbali utiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak matayin gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, Satanas! Lubayan mo akaw! Anya! Nakita ko ita nagsarita kayo kani Manong Pireng kabagi silbay. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw,
Apay nga umisem ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na kabagays. Total ke dekada mutan ngagdadaton ken ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka ba guys? Sakit laeng ti ulo dayta. Ay, narigat ti matay abirhen kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat dayta arabak mo ka ba guys? Anya kumano matayak abirhen? Nana LV, ada ka di papananyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay, kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino ti luwalwak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Ngay, imbagamutan tinagatiddog anagan na. Wen, nana. Makaumay kayo ka di, iji balay ming agluwalo? Ala, mabit lang raw, tagpulusak kurdapya. Nalpasen na nga, dagiti kakadwa man naglualo, Elvey. Intamot mga nain. Ay, dinakman as-asit gan si Kapirain. Amom, nagragsakak ang nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asikat ti ginagarak dito'y Pirain? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agong unget ka, Elvey. Somardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, Elvey. Maminsan pa'y Pirain. Ulitem pa'y dagitimbagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, Elvey. Sika ti kapintasan abakit dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng nga. Anay ka, kinugtaramat ti... Ay sus, Anay suray. ko. Diyak inggagara a kinugtaran dayta. Pakawanan na kaon. Ay, iniga, Ma'am Elvey. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Ako. Jack kaya't abaliksen ka ba, guys? Ay sumardeng kang agkat katawa ka ba, guys? Ammo ko no apay agkat katawa ka. Jack inggagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man kini Manong Piring ka ba, guys? Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita lalakay. Anya laki din ni ka ba, guys? May mayat mo ilang no ada katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat ka ba, guys? Desnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat ka ba, guys? Nasakit! Uncle, papanan nyo? Adamot-imot mo asabong. Inakarman ni Elvey. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na di abakat? Kayat ko ni Elvey. Nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kurdapya. Kasta ka di, Uncle? Wen, kurdapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalayngan yung ngarutag daton, Uncle Piring. Wen, kurdapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey.
nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di, Elvie. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvie. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak, Nalawat ti talon ko, Elvie. ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay, Nalawat ti balay ko. jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvie. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, Uray, At lima bakak, Elvie. uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang ko. Uray pay, At daasukin pusak. pumanaw ka! Ah. Di ka kasapulan, pireng! Ha? Agungat ka maten, Elvie. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, Elvie. Ha? Pireng? Kaya't ka nga asawaan, Elvie. Ay, di nakagat, Pireng. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Ante LV? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang dayta pusag yon. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Ante. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papanan nyo ita. Ay mapanak ijay balay da piring. Inak agpaasawa. Kaya. Sino ti... ha? Elvie! Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka maten, Elvie. Ati mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa ka.
Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wen, Elve. Anya pala ti aramidong nay. Maragsakan ak, Elve. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan ti nararamid ko ken ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y lang. Itay pa'y nga gururaya. Wen, Elve. I love you, Elve. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinauluan. Nabakutan, abalasas! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo di Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. What would I do without your smiles, baby? What I have to do when you say you have to go? Maybe I know that you're a god, but I'm still wait. Even when I realize that I am hurt in myself. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just on.